parlo rong check a hawararat don phokke ben tunatu ake joy ben ikona sama Pai ni pai player ni hamren west karbiang long yun lapen KS chingnung si Meghalaya pen karbiang long along le long adu ha aputhak kalam choidam social distance Meghalaya government, the people of Meghalaya have encroached into Assam and Karbi Anglong, and we do not want to. We would like to request the state. Tripura MLA Dhananjay Tripura lapen Ari Sanghua tumpen Karbi people hol taralang soalang ko hamridam KLDB chairman Longsing Teronari deng pen Karbi medium school hem kimi kangpu Cardom, Pini Nilihis News Carbian on Tanjabam Pisami Monjumiteron P, non Virtang Toperajuponita. West Karbiang along Soteng constituency ki parlo rong check hawara phan panong ponsi ake joy pen sang paron pontoilu bonta BJP claim bang inut bahini atum aning ki hoke doko gojok kapre ka party phan ke sang pipon pi pojok don phokep suse hem tun phan ke sang pipon pi delu cái đầm tăng long voi thằng nó tăng phí mê lụp này đi lừa hè nang li ko pisli puji la ke hala local MLA mate MAC rupsing teron tong chokti puma la dak rong si ya nang bong ali dar rupsing chokti puนี่เลยก็บางดารองไอ้เสีย president secretary ตุมังสีจอกชิปุสิปูนังกกตายบ่นรกมาสิดักสังนี่ลิพันนังปีปนไปได้อยู่เนี่ยละตุมสังไปหินอุลังมันนี่ดักกะเจ็ดทักสังบางกันนี่ลิฮะนี่ลิอาเจงใส่ดุนมิติซอฮุดบางแกนี่เลยตุมเครอนสังกับไปหินสังลุปุซออันบางนี่ลิจูดุนลงนี่ลิพันบางนังปีเป๊ปุพิสตาสังกะเจ็ดทักสังบางนี่ลิอันจูดุนลงลุIkram ili ikram nor jam tha nang pinang biji sta ikram nor jam tha ko son ma lam polon ikram nor jam lo sang na pinai bu ek ni phanda ko son lo hop ma ko son ma ti ni mera pi de ma ende ma polo nang ni tum sna ji sta bom thang dar lo gen te nang tum se chu chin lo ke to ante non private pon he sa ta dap lam lam bai pu ge party ka prege phane piong le polam se pu just tan ni dap lam mar jam la non chik lo vet pon tha polo chu chik lo vet bang nang pi lo on ka hatimi de sti bang ni li dam lo non chik lo bang na pe dar lo Lang ni dad ni lige. la ke rali ka parti lam karju pati ni la karju pati ni li phasnar ju lor lake ama thamran chairman se pukang lo parti hi ane che sap tu pusi na ki pu ni li phan ama ni li pu lo nak pi deng pi noi pi peng pe da noi ni le so sang lok le chu ta li naw chu hang no report et chu hang de ni li pusi ni li pu ama ni li long ni dad tak lo sang lo ngon dad ayo ni dun ye dun noi bengan bang lo bang khobor nang lu pre parti ka pre khan pi wa mat ni li chidam thu jui lo mo dun nak te thrak du gi pu man ni li hem chidam ik jui lo mat long on de lo tum ke la so sang ni li pi pe det lonte ni tum long parti nang jonon pu selang tum ning che mat harong lo sita la ke lang tum parti mata avu ra chu pe kom ha selang tum klem pon rong lo la pen alang tum ke ron pu sa voi phit sita alang tum ayu siron analu siron ngi polo ni lihin pen ching tenge sita alang tum la parti alam kapit he joni sita ni lihin pen gamat thake la ke parti hormum gali ni lihin pen gamat hader bangke athela dake minority le ta minority ron ponangi la pen dake opposition alam avelol kadu ka via parti bhan pi pon thei nang po sita alang tum ge opposition parti tum non ping pi pon peda chu me pe non july la chik to yon yeng bong alang tum pi pon peda lo si amat sini li long wang lo dho tum masi to pulonte tum la opposition party tum an ching wai nang la sokam claim na pusi non itu opposition party do an tum ching room ben ka la sokam ke claim iglo la selang tum jong si puthot aru la sonak tha aru wi thulang pote akes ta chi pinang kogi la lo nilihin ben ka matha bangke la pen la BJP ruling bom abang phu sitame muhet che than bom a chairman sa che wangra a methang
dak lokela president secretary phan che than che peri si ke meji la na li tengke la kumar bang lo la tum han parti cilang chot nai pura pin khat kapin la la romen pator polam sini tar yunong la he la sila soron bangge la ke chok chi nilin pen pu teng tum rong cek hawar pen tang ke long don de det puna tum ni teng nili ke sab do tengke la sang ke long on de vek ke don phok ke do koklo amat ingla don phok ban pipet det ko bang ke dak la rong long la tum phan de puno leadership no podano karjulong tum je tha teng puta la romen pator lo VDC chairman alang le masaning je kang pusipu amana tum party hijan le chelangra sang ke ron tu de pusipu kang po mat la so teng pe mat la rong leadership tu man bang ke lage so teng mat si nang ron lo amane tu ma ke long undi si hai munak lo no tak lo sang long on det ayo ni dun ye dun lo bengan bang lo bang khobor nang lu pre parti ka pre khan pi wa mat nili chi dam thu ji lo mo dun nak te thrak du gi pu mat nili hem chi dam ik ji lo mat long on det lo Chairman la tum vangoi pasti la tum le ron ti kang ate na la teng te jamila dak rong alu nang ke tu sai gat ko Pai ni 5 player ni border board chairman Sri Richardson Hanse Lapen minority chairman Sri Agustin Hanse tumpen ken kamte jorlin si Meghalaya Lapen Karbi Anglong border along Meghalaya sarkar pen give and take policy puthake chedon dunde puchbak langsi keton kelang charidam methanga long re farman kai ke jitame charge up thipji pupen ke ongdung ora tum che tosi ning sivet pen ada pen narlu isen arjap thiblu khachitong ora lake hamren youth lapen KSA lapen penang an category mate kethe keding atum rat armu chitongsi longre farman RDGP pon তেওঁলোকে যদি সরকারের লগত আলোচনা করে তেতে সরকারের লগত আলোচনা করে যি গিভ এন্ড টেক পলিসিটো অসম বেলেগ ডিস্ট্রিক্টর লগত তেওঁলোকে কৰিব এইটো আমাৰ ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ৰ লগত আমাৰ এইটো আমি মানিব নোৱাৰিম বুলি সকলোৱে এইটো এটা দাবী today because a group of ministers from Meghalaya was supposed to come. They did not come. We have been waiting for them. Number one is that what we need to know, request to the government, both the state government, is that your initiative to bring this border issue to a conclusion is very welcome step. But solving border problem does not mean that we will give our land, not in inch. We have border pillars at Khanduli Market, Saitsama and various other locations as per 1951 Indian survey demarcation. So we don't want an inch of your land and will not give an inch of our land. Let there be peace within the states of Assam and Meghalaya. There are Khasis staying in Karbi Anglong. They are very much welcome to stay here. We will provide them with every beneficiary that is available. There are Karbi staying in Meghalaya. We don't want them to march into Karbi Anglong. They are in proper Meghalaya, let them be. They are voting there for since time immemorial, and they are getting beneficiary also. I hope that this border talks between the state government will come to a positive conclusion. Thank you. Meghalaya government, the people of Meghalaya have encroached into Assam, Karbi Anglong, and we do not want to. We would like to request the state government of Meghalaya that this should not interfere the peace and peaceful coexistence and the land boundary with Assam and Meghalaya. So we request the state government of Meghalaya that the border problems should be solved in a amicable manner. Is the real demarcations which have been surveyed by the government of India, and it should be settled accordingly. social distance KCS Pater Pipon, Karbi People's Hall, Taralangso Alon the Upor Julongsi, Tripura Raima Wile Mele Akehai,
Dhananjay Tripura alangli lapen arisang ho tum adim anang palisi ang humriglo. Dhananjay Tripura phan KCS Meipu Chandra Singh Kro lapen arisang ho tum karbi pohopon archudunlo lapen alangli phan KIYA Meipu steli nikti chitame nangchitong dunlo. Karbi raduan lapen KCS atum karbi people soltara langsu lana pamitu athe. Ladak kisera di mateng lo pusi Dhananjay Tripura hin pen chuning ritekang mate pachini tekang. Karbi alam tami pijo pen pe prang dun bom tanglo lasona pora hut ke sia hin pen than bang anam ke pa bad la pen kapek karbi medium school hem kasalok asai ke me pikan lo anparta thirengjing school hem ke pareng je phansi tami tiron sang hoi hin pen bidi sure chepa choi dun bom kedam tang pai ni pai ke thomar ni le thota KLBD board chairman Longsing Teron hin pen langlok so long ke do joising dolo memorial karbi medium school hem Kimi kang pupon. Kita na po sa kang talpon ito lang ibom tamit Hills News Karbiang long.